Masuk mahita dengan cara pelantikan fungsionaris pengurus kategorial dohok seksi-seksi tonga-tonga di Huriata mari dehita 120 sada ayat sada. Yesus Rajani Huria namor seana Maria masuk Allah sai sungguh Huriani tuhata hobar tuaturan peraturan ni Huria 2002 dung amandemen opat. Sadarion patu paudo di Huriau pelantikan pengurus kategorial dohot seksi HKBP Helvetia periode 2025-2027 atong tabigema surat haputusan taringot tu pengurus kategorial dohok seksi HKBP Helvetia periode 2025-2027. Laos Roma nasi dan non tujolo ditikki di Cahahon. Surat keputusan dan ketetapan pendeta HKBP Helvetia Resort Helvetia tentang seksi-seksi Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia nomor 34, 35, 36, Gari DX, Gari R17, titik H1, Gari SK, Gari Angka Romawi 5, Gari 2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Resort Helvetia, yang berkedudukan di Jalan Mawar Raya nomor 27A, Perumnas Helvetia Medan. Dengan ini menimbang periodisasi seksi-seksi Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 pasal 5 ayat 2 tentang Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Memperhatikan rapat Parhalado tanggal 2 Mei 2025 dan rapat setiap seksi. Memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tertulis dan terlampir sebagai pengurus seksi-seksi Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia periode 2025 sampai 2027. Demikian surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat, dan bila terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana semestinya. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan dan berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Medan pada tanggal 18 Mei 2025, Pendeta Resort Pendeta Marjuni Nambaban STH ditandatangani dan distempel. Tembusan pimpinan jemaat dan pertinggal. Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, pendamping Nyonya Jessia Nipar, Angdesi Melinda Boru Nababan. Roma Tujolo Manginang. Ketua Astri Panjaitan, Sekretaris Dr. Raminanda Batubara,
Bendahara Marta Nababan SPD. Yang kedua, seksi praremaja dan remaja, pendamping Sintuarena Boru Sumorangkir Espak dan Nyonya Silaban Boru Tobing. Yang ketiga, seksi pemuda Naposobulung, Ketua Yosua Fernando Hutagalung, Wakil Ketua Abel Christian Aritonang, Sekretaris Agustini Sinaga, Bendahara Dian Meilani Putri Harahap. Koordinator Kerohanian Sosial Valentino Butar-Butar. Hanya koordinator aja kami panggil. Koordinator Humas Multimedia Obed David Sinaga. Koordinator Bakat Minat dan Inventaris Benediktus Silitonga. Koordinator Musik dan Kor Herman Tampubolon. Yang keempat, seksi AMA, Ketua Dr. Andus Unggul Sitanggang MSI, Sekretaris Richard Sihombing, Bendahara RE Tampubolon. Komisaris WEK 1 IP Sihotang, WEK 2 DF Simaremare, WEK 3 B Silaban, WEK 4 HM Hutasoid, WEK 5 Victor Marbun, WEK 6 M Silalahi, WEK 7 CSTO Sibarani, WEK 8 J Pangaribuan, WEK 9 Sintua O Simanjuntak, WEK 10 R Sibarani, WEK 11 FJF Lumban Raja, WEK 12 S Silain, WEK 13 F Silalahi. Seksi Paropuan, yang kelima seksi Paropuan, Ketua Nyonya Sitanggang Sonifera Borusitorus, Sekretaris Nyonya Desilaban Novita Lumban Tobing, Bendahara Nyonya S. Sihombing Nursinta Pakpahan. Seksi kerohanian semua Parhalado Paropuan. Seksi sosial, Koordinator Nyonya Pangaribuan Mercy Napitu. Seksi Kor, Koordinator Nyonya Situmeang Bibelfro Ertile Tinen Sianturi. Seksi Dana, Koordinator Nyonya Naibaho Helen Napitupulu. Seksi Kesehatan, Koordinator Nyonya Sitorus Lisbeth Silaban. Seksi olahraga, Koordinator Nyonya Sihombing Sintua Marta Saragi. Seksi pemberdayaan perempuan, Nyonya Silitonga Umi Panjaitan. Komisaris WEK 1 Nyonya Manurung D5 Simanjuntak. WEK 2 Nyonya Siboro Neti Aritonang. WEK 3 Mintaria Nyonya Siburian Mintaria Sitorus. WEK 4 Nyonya Aritonang Nurlinda Silalahi. WEK 5 Nyonya Simanjuntak Rasmian Nasaragi. WEK 6 Nyonya Sipahutar Elfrida Manurung. WEK 7 Nyonya Sitio Masniati Simanjuntak. WEK 8 Nyonya Napitupulu Lindu Ani Nababan. WEK 9 Nyonya Silitonga Rosmaida Gultom. WEK 10 Nyonya Sibagariang Rulia Purba. WEK 11 Nyonya Sinaga Erlina Manik. WEK 12 Nyonya Gultom Rusmi Sidabalok. WEK 13 Nyonya Aritonang Remi Sihombing.
Seksi lansia, yang keenam seksi lansia, Ketua Nyonya Batubara Situa AM Borusitorus SE MKes. Sekben Nyonya Panjaitan Boru Tambunan. Silahkan maju ke depan. Inang. Dewan Marturia, seksi yang pertama seksi pekabaran Injil atau sending, Ketua Sintua Punguan Borusinaga MPD, anggota CST Resti Boru Manurung SPT. Yang kedua seksi musik, Ketua CST Hopkop Sidabutar SPSI, anggota Situa Juliana Boru Simanjuntak SS, dan semua tim musik HKBP Helvetia. Yang ketiga, seksi informasi teknologi atau IT dan multimedia, Ketua Sintua Purwanto Sianturi, anggota Sujudi Hutasoid, Hans Situngkir, Herman Tampubolon. Punguan Amahuria, Ketua Doktorandus Unggul Sitanggang MSI, Nyai Jolo Amangi, Sekretaris Rudolf Manik SE, Bendahara Joni Tinambunan, Wakil Ketua Sintua TM Simanjuntak, Humas Amang F Situmeang, Koordinator Kerohanian Sintua TM Siburian. Punguan Inahanna, Ketua Nyonya Situa J Simanjuntak Borugultom, Sekretaris Nyonya Sinurat Boru Situmeang, Bendahara Nyonya Manulang Sintua R Boru Simorangkir. Roma Mutujolo enang. Punguan Ina Kamis, Ketua Nyonya Situa J Simanjuntak A Boru Huta Barat, Sekretaris Nyonya Simanulang Boru Simaremare, Bendahara Nyonya Simamora Boru Marbun, Seksikor Nyonya Guru Marbun Boru Damanik dengan Bibelfro E Boru Sianturi. Seksi ibadah Nyonya Tampubolon Sintuate Boru Silaban dengan Nyonya Sibarani Situaha Boru Hutagalung, dengan Nyonya Namaban CSTR Boru Manurung. Seksi konsumsi Nyonya Aritonang Boru Sihombing, Seksi sosial Nyonya Sinaga Boru Tobing, dan Nyonya Sintua TM Simanjuntak Boru Gultom. Punguan Ina Deborah, Ketua Elfrida Boru Manurung, Wakil Ketua Rizda Boru Gurning, Sekretaris Suryani Boru Manurung, Bendahara Novita Sari Boru Sitohang, Seksikor Tika Boru Simanjuntak, Seksikor juga Nancy Boru Siregar. Seksi ibadah CST Lucia Boru Sihaloho dan Rus Ariwani Boru Purba. Seksi humas dan perlengkapan Posma Boru Napitu dan Remi Boru Sihombing. Seksi punguan Ama Joshua, Punguan Ama Joshua, Ketua CST Swandi Sibarani MPD, Sekretaris Dedi Firdaus Simaremare, Bendahara Sobri Wedi Silaen. Roma Tujolo Kamang. Dewan Diakoni, Ketua Seksi Diakonia, Ketua Sintua Enum Boru Simangunsong, anggota Sintua Joni Timbul Hutauruk dan Sintua Heni Boru Hutagalung. Seksi Pendidikan, Ketua CST Swandi Sibarani MPD, anggota Sintua Hasnah Boru Napitupulu,
dan Sintua Insinyur R. Borumanik. Seksi Kesehatan Ketua Sintua Marta Saragi, SST, anggota CST Lucia Boru Sihaloho. Seksi Kemasyarakatan Ketua Situa Jimmy Saragi ST, anggota Situa John Pormansen Sihaloho. Parartaon Ima PAW pengganti antar waktu ala naung pida amang Sintua F Sinaga, maka dipilih untuk pengganti antar waktu amang Situa Tunggul Manahan Simanjuntak. Jadi Ketua Parartaon Sintua Tongam Samosir, anggota Sintua OP Simanjuntak dengan Sintua TM Simanjuntak. Mau lihat tema? Nunga di bege hamu surat haputusan taringok tuhamu. Nama nukun maahun waing di hamu di joloni debata dohok di joloni huria na pungudison. Na olo dohamu sian nasaro hamu na mangulahun salut ulaun na dipasak tuhamu. Molo naung sada rohamu na mangoloi saluk nai dok hamu nama na olo doahu sai di dongani debata maahu. Ahu padita huria Kristen Batak Protestan KWP Resort Helpetia. Pasahaton ulau ni tuhamu di bagasan guarni debata ama. Anak na Tuhan Yesus Kristus dohok di bagasan tod di Porbadia. Sai didongani di pasu-pasu. Jala di pargogoi Tuhan debata mahamu mangulahun saluhut ulaun. Na di pasak tuhamuna di tonga-tongani huriai. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia pargogo na suhatunusan. Marulup-ulup dohuriam sadarion, marnida hagogo on di tanganmu, natotong buas mangalihon akka parhobas na tau gabi parhobas di huriam di HKBP Resort Helpetion. Tatak manasida na jongjong diado panibuhim, di tonga-tonga ni luhutan ng di tonga-tonga ni huriam. Narodo hami mangelek sian asini roham, asalehonon mo dinasida habisuhon, habengeton dohok patas ni roham, laho mangulahon ragam ni pakobasyoni. Pasada rohani ruasmu manupahi ulaw ni, asalam herbang harajaonmu di huriam, di bagasan parsaoran, panidangion dohot pakobasion. Gabi ditanda jala di hasiholi portibion, haluaon na pinatupami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ya, song nima acara pelantikan sia tonga-tonga ni huriatam tuaka pengurus kategorial do sesi periode 2025-2027. Rak mahita manangyakon nasida asa diparbisuhi debata. Mau lihat madihita marede hita 120 sada ayat 5. Laus mulak mahamu. Puhuti tamarede. Ya pulang lah. Laus mulak mahamu balik kanan boy do balik kanan boy. Pauli